Manje soyaphuma uyaphuma nakhona bese bethi abantwana hayi sesizofaka igama lethu ungayisusi kurayiti nawo umbuzo bendlala uthi umama uma ngabe une-insurance and manje sowuzwile leva lokugcina konke and sowuthatha isinqumo sokuthi uyadela konke manje le insurance abantwana bathi okay mama ngoba wena uyaphuma ithi thina take over kuyakhoneka lokho na lokho nongasiphendula imali yebo mama Yesu Kristu seyinkosi. haleluya Uyabusa njalo. Amen. Uthuseni wami uthi lapho sithando sami. Wena uyaphuma. Hallelujah. Isikholo uvulekile kuwe. Now uma ingane seyithetha over kusho ukuthi uzokuthe qhubeke nje ngoba ngisho ukuthi yesingami ngazathi uthi sona ngiyaqhubeka kanti isifiso sakho angithi sokuthi nazo zidebe konke ngisho ukuthi 2 cent wami lapho khona ungaphendula kancane khona umuntu babu nzima ngilibingelele egameni likaNkulunkulu sethu Amen. usaphendula lo musa or uyabuza Uyaphendula. Mele according my contact ngisho njalo ngiyayingamula ngiyababita ngihlale nabo phasi bamba bami sengene loluthaba lolo lokuhamba naKristu. Amen. Uma uhamba naKristu ngitihlukanisa kuko konke ngiyadilumula kuko konke etintweni tasevele eti bengigcumukele kuto ngoba bengiyimbumbulo sengivulekile emehlo so ngikunqamula ngiyadestroya kuko konke lofuna kungenela akatifawundele konke nani bamba bami ngimemela kuyo le ndlela lokhu kungikwami ngiyakudestroya loyo lofuna kutendela kwakhe akathathe sinqumo entweni yakhe mina ngiyakukhansela already mangibashiya soul still according kwasungulwa ngimi ngabafaka nami ngikungathi so ngithi le ndlela yasehlathini kwamba amanye eveni ayichubeke phela noma ngimile mina ngihlukanise neKristu so mangihlukanise neKristu ngiyayivala lembongi haleluya amen themba nezwi lisho njalo idliza ubhidliza yonke into ekuhlanganisa ne-well system angithi umqondo kabani lo wama-insurance umqondo kabani umqondo wakho uvelaphi usathana so manje uyaphuma wena ushiya abantwana ukuthi qhubekani kanti lithi izwi kaNkulunkulu asibatshele masiqeda sibhidlize siyabatshela siyabhidliza amen umnyathi manje kuzokwenzakalani ke mangifa angithi omunye uzothi manje mase singifelwa ke ngenze njani ngoba manje sengibhidlizile ngenze njani uyamkholwa uNkulunkulu ngoba if ethola ukwazi ukukhola umuntu we-insurance ongamazi nokumazi umnike nemali yakho umthembe ngemali yakho ukuthi uzozazo kungcwaba uNkulunkulu kusho ukuthi uyamdoubt ukuthi angakungcwaba ungakhiphanga nesenti uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angamngcwaba umuntu phela ukuthi ngine-insurance kusho ukuthi angimthemba uNkulunkulu ukuthi uzoba nami nanoma sengifela
ngisho kanjalo. Amen. Kodwa uma simkhola uNkulunkulu ukuthi mangifa uthi masifa singabe Nkosi noma siphila singabe Nkosi. Amen. Angithi usho kanjalo. So mina ngiye ngasho njalo bathi manje ngathi ngifuna ukubona le side lakhe. Angithi ngilibonile iside lokuthi uyakwazi ukukuphilisa ungasaphuza amaphilisi akuphilise. Sengiyalazi lelo side la kaNkulunkulu ukuthi uyaphilisa. Amen. Kodwa manje sengifuna ukubona lokungcwaba ukuthi uyamngcwaba umuntu. Sengizobona kanjani angibhidlize la. Amen. So khona uku-experience amanye amandla kaNkulunkulu. Haleluya. Hayi phela sikhonzela lokho. Amen. Simlandelela lokho sizo-experience amandla akhe. Abafundi bakhe bebamlandela bambona vusa abantu bafika. Amen. Haleluya. Uniyofakaza uzothi uboneni ngoba unama-insurance wakho. Uyothi umboneni. Ngithi hey kwangisiza ukujoin i-insurance. Yazi ukuthi khuluma ukuzithemba imali yami ngangikhokha mina i-insurance. And i-insurance uyenza sure ukuthi awujump. Ngoba manje uyithembile le insurance ngaze ngajump izolapsa. Ngaze ngejumpa hey ngizongebuyela ku trial. Worried ngento esungulwe uSathane. What about God? Kodwa lithi izwi kaNkulunkulu asa wabhidliza. Hallelujah. Haleluya. Amen. Yamthemba uNkulunkulu. Ngoba lithi izwi kaNkulunkulu uqale kusiwe loyo Hey. othemba lakhe lokubala. Hey. Insurance into yomuntu. Hey. Nkosi. Kodwa ubusisiwe loyo othemba lakhe lokuJesu. Hey. Haleluya. Amen. Wena uthembe ba? Uzoqhatha manje uthi ebaphi bakhe sibapha ngasi. Hey. Nkosi yami. Sabambelele kulezinto. Walala wasasa. Any question? Siswami. Hallelujah. Hallelujah.